Menjua-jua man bandu krina ngawani perpulungan si ikelengi Tuhan ija pape kamringan. Meriah tetap ukurta, arkiteken lit dengar tetap kesempatan ta. Guna ngikuti perpulungan jabu-jabu, ibas paksa enda. Mari dage si pakeken waktu ras kesempatan silit enda. Alur meriah ukur kita muji Tuhan, sisahkan denden pujinta, ibas kitab denden nomor 202 ayat si pemena. Mari ras kita rende. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ope lenga sidengkahkan kata di bata, ras kita ertoto. Tuhan di bata kam Bapa kami si mada kuasa. Ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan, reh kami ngadap ku lebih-lebih ndu, mindo perkuah atendu simbelin. Gelah banci pe i aluken kami, kekelengendu si maba kami kubas keselamatan. Bujur Tuhan ibas belinna pasu-pasu singgo isah kenduman kami krina anak-anak ndu. Ibas paksa enda o Tuhan, sikap kami krina guna dengkehken kerna katandu. Kam dage singajari krina perpulungendu, gelah gegeh kuasa kesandu si badia, ngasup mabai krina anak-anak ndu, kubas pengangkan kerna katandu rasura-surandu. Kesandu eime Tuhan jadi ulu gegehna, ulu pemetehna, bagai pekam singajari kemahandu, guna nuriken kerna kebenarandu. Ngerana kam Tuhan pakai kendu kemahandu, sebab reh kami mindoman bandu alu meteruk ukur, gelah krina salah lepak kami i alemindu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami ras ngatakan bujur man bandu. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Kejadin, bindu 22 ayat sada seh kubas ayat si peempatken. Iogeken kami ibas padan sindekah Kejadin 22 ayat sada seh empat isina nina bagenda. Ibas sada paksa kenca enggo lepas Kejadin endan dai krina. Iuji di bata me Abraham. Erlebuh di bata man Abraham nina. O Abraham, ngaloi Abraham, enda aku Tuhan. Buat anakdu nina di bata. Anakdu si tonggal Ishak si sekal atendu kelengna. Jenari lawuslah ku tanah Moria, ija idatas sada deleng si kutuduhken bandu kari, persembahkan ia jadi sada persembahan gelehen man bangku. Pepagina lampas erpagi-pagi, itakai Abraham kayu man ranting persembahan Ita makena ku gurung keledena, jenari ibabana Ishak ras dua kalak suruh-suruhenna.
berkat me kala enda ku ingan si enggo ikataken di bata man bana. Ibaswari peteluken enggo iida Abraham ingan amin gia ndauh denga. Sejenda me pengogenta. Senina rasturang sini ikelengi Tuhan, temanta ibas paksa enda di bata nikap kensa. Enda me rusur igelarkan gelar Moria. Adi ipake gelar persadan manande i tengah-tengah gereja anta Moria, enda ertina di bata sinikap kenca. Adi di bata sinikap kenca tentu kuh kerina. Lanailit si kurang. Janah si isikap kendi bata kerinana sueras keperlun geluh ta. Amin na pe banci jadi siakap kin pe lengabo perlu tapi iakap di bata ngoteng-teng guna si alaukan. Ibas bahan PJJ tabas paksa enda si jadi penungkunan man banta enggonge kita tek di bata sinikap kensa tek nge kita makana adi di bata sinikap kenca lah kita kekurangan sebab dah kam adina tek kita makana di bata nikap kenca adilit perbeben serpang pulah penggo sikap adilit keperlunta nggo ibreken di bata kai sini iperlukan kita penampat di bata man banta labo pernah sia-sia sebab na kerina kuh iban Tuhan ibas paksana si tandai kerina Abraham bapa kalak si erkini teken adi sinen bas pengogen ta ope lenga pengogen tenda Abimelek pe respikol ngakui makana Abraham enda di bata singkuhi kerina keperluna sita sendiri Abraham idilo di bata guna nadingken kutana kade-kadena ras keluargana umurna 75 tahun. Ije lengalit pupusna. Janji Tuhan ibreken Tuhan man bana pupus. Jana arah Abraham enda kari enterem sinur-surna nina. Nimai kange lebih 25 tahun maka nggo jumpa kaisi ipadanken di batandai. Umur 100 tahun maka banci ia dat kentuah sekala anak dilaki si tergelar Ishak. Adi nungkun mon kita basukurta. Adi nakuga pape ibre di batange engkaikin makan dekah kel ertima. Misajan dai beri kena malanai bo perlu ragu kalak site man banae. Tapi ngajari kita erlajar sabar. Erlajar nimai waktu Tuhan. Erlajar nimai ketetapan Tuhan. Kala si erkini teken, sabar ia nimai waktu Tuhan. Lagi meterkal bagi ukurna. Kencang goka 100 tahun, ia ndat kentuah. Gometua, ije kame jumpa sada perbeben simberat kencam belin anak dai rekani na Tuhan man Abraham tau persembahkan anak due jadi persembahan gelehen nina mempersembahkan anak jadi persembahan gelehen enda salah sada bentuk penembahan pe ibas ritual agama Kanaan siteh makana Raja Manase pe pernah ngelakaukan sie iikuti na ritual agama rakyat entah pe agama pribumi. Alu mempersembahkan anak na jadi persembahan gelehen. Tentu enda jadi penungkunan simberat. Engkai maka isuruh Tuhan. Sebab biasana si persembahkan biri-biri entah lembu. Tapi enda anak na isuruh jadi persembahan gelehen.
Tapi la ertahan Abraham, laya nimba, laya protes, laya merawa. Lang nakam litkel nga kesempatan na merawa ngatakan caman Tuhan. Gokan dekah berendu miska suruh jadi persembahan gelekan. Enda melabo kebiasaan ta gunanahkan persembahan man Tuhan. La ikatakan na. Tapi kai pesi ipedahkan Tuhan perbante ia maka dibatas sinikap kenca bagi ia ertima dekahna 25 tahun maka jumpa tuah bagi kanga kariban Tuhan sikap atena. Ngalukan perintah Tuhan kacamata kini tekena me ipakena guna ngangkai bagepe guna dalankan kai si ipedahkan Tuhan. Adilabas kini teken labo terdalan kene. Adilakin iimani di bata ngasup berikan serpang pula labo terlakokan maka bagai ibegina perintah Tuhan maka na anak na iban jadi persembahan gelehen minter isikap kena kerina kayu ras ranting guna persembahan itamana ku gurung keledena maka ibabana Isa ras dua suruh-suruhenna. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan. Isa pe la protes. Lang dakam baci kang ninaman bapana. O bapa, apa isiman persembahan kan? Bagaimana pengajari Abraham anak-anak Isa gelah patuh nang dangi kai si enggo ipedahkan di bata. Adi bagai ipedahkan di bata harus ipatuhi ras idalankan. Si tuhuna banci nge suruh-suruh nenda ipersembahkan. Tapi Abraham lah ngelakukan si. Tetap nge ipersembahkan na kai singgo ikatakan di batandai man bana. Memang tuhu-tuhu bancing getem kalpuso Abraham secara manusia. Tapi kini tekena erbahan cala getem pusuhna. La bene ukurna. Si mehergana kal ipindo Tuhan man bana guna ipersembahkenna pe ilakokenna sebab te ia dibata si nikap kenca maka man banta pe kerina perpulungan Tuhan telah kita maka dibata si nikapken kerina keperluan geluhta ibas masa pandemi covid enda pe tentu melala kal prebebenta kerinana melala tantangan sini hadapi kita. Dahin tapi mungkin banci lanai bagi si gelgel. Entah pe mungkin go ipengadi kita. Usahaan tala erdalan, uang masuk talalit. Kebutuhan semakin tinggi. Masa depan taman perjuangan kan. Tanggung jawab ta sebagai warga gereja pe harus kasih dalankan. Tanggung jawab ta sebagai warga negara pe guna galari pajak rasi deban na pe harus kangenda sisehi. Tapi telah kita. Dibata nikap kensa. Dibata ngatur kensa. Abraham lang ngelawan. Nang dangi kai singgo itetapkan dibata. Lang baci kak lawan na dibata suruh-suruhan nandaiban na. Ipersembahkan na tapi lae ilakokan na. Bagai mepe kita ibas erkinite kenenda. Adi telah kita dibata nikap kenca. Araja pepe banci dibata bukakan pintu rezeki man banta. Dalam pulah man banta bas perbebenta. Bagai pe penampat man banta tupung kita perlu ibas paksana. Ula penalem gegehta pemetek ras kepentarenta. Tapi penalemlah Tuhan. Angkailah surah-surah Tuhan. Lang dakam baci kak nungkun kita. Bagenda kal dekahan na covid enda. Kaingi surah-surah Tuhan. Pulahi Tuhan kangekari tapi engkai makan dekah. Balinger sabraham dai. Adi beri Tuhan nge. Engkai makala umur 75 tahun go beri kena. Tapi umur 100 tahun kang lebih maka iberikan. Erlajar kita sabar nimai waktu Tuhan. Erlajar kita ngikutkan kaisi ipedahkan Tuhan. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Entah nalit anak-anak tapi genduari go dewasa lenga jumpa tinangena. Telah kam dibata nikapkan sa. Entah kita singgor jabun dekah. Ngor teda ate guna natang tuah. Go segala upaya silakokan ertambar, tapi lenga kabo lalap jumpa, telah dibata nikapkan sa. Mungkin jadi pe anak-anak tanggo tamat sekolah lengar dahin.
Entah goka merenda erdahin, goka ngadi. Sabarlah kita, di bata nikapkan kerina si terulin. Saja ibas ni mai di bata nikapkan cenda, kai si banci si lakokanlah. Ula suruh di bata kerinang kerjakan sa. Adi ngasup nga kita dahikan sa, si ngasup kita dahikan sa si dahikan. Baginta si dahikan, bagin Tuhan telah kita, ia sinikapkan sa. Sebab jabu-jabu anak ni Tuhan, kalak Kristen, ya pasti ibabai kubas pengajaran sabar ni mai waktu Tuhan. Bagai anak-anak takrina ajarilah, gelah ia tetap mengandalkan Tuhan bas geluhna. Janah te ia dibatas sinikapkan kai pe sini perlu kena. Pemetah pe bagai, gelah banci ia berprestasi, gelah banci ia terampil, lah boleh kalak terampil lah latihan, lah boleh kalak beluh lar lajar. Ibas kita berjuang bas pelajaran ne, bacikang kita tulpak sada paksa. Tapi adi tetap kita berjuang, ngenen kita karena penampat Tuhan si banci iberikan guna nampati kita, pasti iberikan Tuhan si terulin man banta. Bagi Abraham dai, go iidahna ingan guna ipersembahkan anak nandai, banci jadi ceda Athena secara manusia. Tapi kacamata kini tekena, pengalaman kini tekena, kuga dibata nemani ia, seh makana iberikan Tuhan ka, tuah ku tengah-tengah jabuna, eime erbahanca, kini tekena paguh, lalit kebiarenna, tetap ia konsisten, nandangi pengakun kini tekena, man Tuhan, si ngasup nikapkan kaipe si iperlukenna. Bagaimana kita pekrina, telah kita, doni endaras isina krina, dibata empuna, makana adi ia sinikapkan sa, labo pernah kita kekurangan. Terpuji gelar Tuhan, ketuahan kita, ibas makekan kata dibata bas kegeluhan tasi tep-tep wari. Amin. Mari ras-ras kita nehken persembahan pengatakan bujurta, mandi bata, tupung kita nehken persembahan pengatakan bujurta mandi bata, rende kita ibas kitab dendenta nomor 462 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Te kami Tuhan, maka kami sinikapkan kerina sini perlukan kami. Sebab labolit si terbuni man bandu karena keperluan geluh kami. Te kami Tuhan kam sinikapkan kesehatan, man kerina anak-anak ndu si sakit. Subuk si irumah irawat bagai pe irumah sakit. Khususnya anak-anak ndu si terinfeksi positif COVID-19. Tetaplah ia megenggang dengan sabar nimai waktu Tuhan. Sebab waktu Tuhan tetap guna nampati kerina anak-anak ndu si perlu penampat ndu. Khususnya kekelengan kami Bapa Mira Surbakti, Nande Mira Brunenggolan, Desriyanti Bru Surbakti,
Hersiles Ginting, Nina Beru Sebayang, Rita Beru Sebayang, Aldo Sebayang, Hana Beru Sebayang. Bagepe Agnes Purba, Rikut pe Kemahandu Pertua Bapa Ceria, Nora Nande Ceria, Iting Ceria, Ceria Dea Res JJ, Bagepe Naras Bapa Zivania. Bagepe Nande Andre, Rikut pe ras kekelengan kami Nande Angel, Dasri Fani Beru Sembiring, Sefro Sembiring. Bagepe kerina anak ndu si irawat i rumah, ibas proses pemulihan kesehatan. Kekelengan kami Nande Santika Beru Peranginangin. Bagepe Joshua Bangun, Yemima Beru Sinuraya. Rikut raskrina anak-anak ndu silit ibas proses pemulihan kesehatan ibas erbage-bage pinakit sindenden bas daging kulana. Ibas kuasandu sehat mejuah-juah ia kerina. O Bapa simada kuasa, pasu-pasundu pe kerina serayandu, pengurus PJJ, pengurus kategorial, modramen klasis bagai perunggun-runggun. Dengan pe ertoto kami man bandu, kelah kam tetap si empegegehi kerina anak-anak du, kubas penembahan man Tuhan. Gelah nate karena penampat Tuhan, gunan cukupkan kerina keperluan geluhna. Doni enda erbebe dengan erceda ate menghadapi pandemi COVID. Makuah hatendu Tuhan dudurkan tandu si melias, gelah banci kami pulah arah marain danari. Sebab te kami lit ngesura-surandu si terulin, singgo isikap kenduman kami. Jaga kawalindu, sampatindu kami kerina. O Bapa si mada kuasa, itotoken kami pe kerina ngawani perpulungendu, bagai pe serayandu, tambah kendu rejeki res kesehatan man bana, pasu-pasundu kegeluhenna. Gelah malam atena meriah ukurna, sebab Tuhan tetap sinampati ia. Enda me pengendesen geluh kami Tuhan, karena kerina orang tua kami saitun pe, kubas tandu endesken kami. Jabu-jabu silanai kupe, tetap megegeh ibas Tuhan. Keluarga si erceda ate, Tuhan singa pulisa. Endam Tuhan pertoton kami, reh kami ngendesken geluh kami, ibas gelar Yesus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Salam mejuah-juah man bandu kerina, ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan, ijapa pe kamringan. Salam tedah ate bagi pe salam sitandan man bandu kerina. Kebaktin perpulungan jabu-jabu untuk bokadung bas paksa enda, Tuhan si masu-masu kita kerinana, jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabunta minggu sira. Mejuah-juah.